Sergeant Robert KABERA yafatiwe muri Uganda, akaba ari inkuru tugiye kugarukaho uyu munsi. Inkuru mwateguye kandi mugiye kugezwaho nanjye Soteri w'impano yawe TV. Twibutse kubanza gukora subscribe rero ukandi no kunzogera kugira ngo inkuru yacu izajye kugeraho ku gihe. Ukore like, share ndetse uduhe na comment. Ni mukanya mu nkuru irambuye. Nkuko nari mbivuze rero, Sergeant Major Robert yafatiwe muri Uganda. Inzego z'umutekano muri Uganda zataye muri yombi Sergeant Major Robert KABERA nyuma y'uko urugo rwe rwasatswe bikekwa ko atunze imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Sergeant Robert KABERA yavuye mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2020 ahunze ubutabera. Bivugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere aribwo yafashwe anafungirwa ahitwa Masanafu muri Kampala. Uyu mugabo yabwiye abantu bo hafi ye ko inzego z'umutekano zasatse urugo rwe zisiga ibintu byose zibiteye hejuru. Chimp Reports dukesha aya makuru yatangaje ko yamenye ko Robert yatawe muri yombi akurikiranyweho kwinjiza mu gihugu intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Sergeant Major Robert KABERA yamamaye nka Sergeant Robert nk'izina akoresha mu buhanzi. Sergeant Robert yaturutse igisirikare cy'u Rwanda mu mwaka wa 2020. Bivugwa ko tariki ya 21 Ugushyingo uwo mwaka yasambanyije umwana we w'umukobwa ufite imyaka 15 mu rugo rwe ruri mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Nyuma yo gukora igikorwa nk'icyo kigayitse, akaba yarahise aburirwa irengero. Amakuru yamenyekanye kandi yanatangajwe nuko uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda mbere yo gusambanya uyu mwana we yari yasinze ku buryo bukomeye. Hari amakuru avuga ko nyuma y'uko atawe muri yombi ashobora koherezwa mu Rwanda kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. Ubwo yarageze muri Uganda, Sergeant Robert yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru cyitwa Daily Monitor cyo muri Uganda, anamenyesha ko ariho yatorokeye ndetse asaba ubuhungiro mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko yaturutse ku wa 18 Ugushyingo ari kumwe n'umugore we, yinjira ku butaka bwa Uganda anyuze mu nzira zitemewe ku mupaka wa Kagitumba. Ngo yasize mu Rwanda abana 3 bakuru n'uruhinja rw'amezi 7. Ngubwo yavaga mu Rwanda yajyanye n'urwo ruhinja, gusa ageze ku mupaka wa Kagitumba mu nzira yagombaga kunyuramo asanga irimo amazi. Afata umwanzuro wo kuruha abagira neza kugira ngo rutarohama, arusiga mu Rwanda atyakomezanya n'umugore we. Haramutse yoherejwe mu Rwanda, byashimangira imikoranire mishya hagati y'ibi bihugu byombi. Gusa ntabwo byaba ari ubwa mbere umuntu ukekwaho ibyaha ahererekanyijwe hagati y'ibi bihugu byombi. Urugero ni nko mu mwaka wa 2013, icyo gihe u Rwanda rwataye muri yombi na Muyimbwa Shanita uzwi nka Bad Black. Wari winjiye ku butaka bwarwo arenze ku mategeko ko katari yemerewe gusohoka mu gihugu nyuma yo guhamywa ibyaha byo kunyereza umutungo. Usibye uwo, hari abandi Uganda yasabye koherezwa kugira ngo baburanishwe ku byaha binyuranye. Ishikizwa 26 hari mbere y'uko umubano uba mubi hagati y'ibihugu byombi. Muri Gashyantare 2020, u Rwanda na Uganda basinyanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Yasinyiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu 4 igamije kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, yabereye Gatuna ku mupaka.
Aya masezerano arakomeye kuko u Rwanda rushinja Uganda gucumbikira abakekwaho ibyaha binyuranye, bahunze ubutabera no gukingira ikibabi ibikorwa by'imitwe igamije kuruhungabanyiriza umutekano, birimo imitwe nka RNC, FDLR ndetse na Road Runana n'indi mitwe. Sergeant Major KABERA ni umuhanzi wakoze indirimbo zitandukanye zirimo izamamaye mu myaka 10 ishize nk'iyo yise Impanda n'izindi ndirimbo zitandukanye. Yagiye aririmba kandi izindi ndirimbo nyinshi zirata ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda, dore ko ari n'umwe mu bari bagize itsinda ry'ingabo z'igihugu ziririmba rizwi nka Army Jazz Band. Bivugwa ko ari umusirikare wakunze kurangwa n'imyitwarire itari myiza mu buzima bwe bwose nk'ingabo z'igihugu, aho abamuzi neza bashimangira ko yagiye ahabwa amahirwe menshi yo kwikosora ariko bikanga. Itangazo ryashizwe ahagaragara n'ingabo z'u Rwanda umunsi umwe nyuma y'uko atorotse ryavugaga ko hatangiye iperereza ku byo ashinjwa. Iryo tangazo ryagiraga riti: ishami ry'ubushinjacyaha mu gisirikare cy'u Rwanda ryatangiye iperereza ku byaha bishinjwa Sergeant Robert bijyanye no gusambanya umwana wo mu muryango we. Ndetse itangazo rikomeza rigira riti: ibi byaha bivugwa ko byakozwe tariki ya 21 Ugushyingo 2020 bikorerwa mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Icyo gihe RDF yijeje abanyarwanda ko ubutabera buzatangwa mu gihe cya nyacyo, inamagana ibikorwa byose bihabanye n'amategeko y'u Rwanda cyangwa se indangagaciro z'abagize igisirikare cy'u Rwanda. None rero Sergeant Robert akaba yataye muri yombi. Ubwo yataye muri yombi rero, ubwo nyine naramuka ashikirijwe ubutabera bw'u Rwanda, hari ikizakorwa. Tubashimiye rero kuba mwakurikiranye iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Njye wabateguriye inkuru kandi nkaba nyibagejejeho ndi Soteri Munyempundu w'Impano Yawe TV. Ibiganiro by'Impano Yawe nakagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza, murakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Ciao.